Yes, inshuti z'akadasohoka bakunzi bo kuri official rero turagarutse turi mu masaha by'umwihariko y'amanywa ariko kandi turi ku itariki ya 16 z'ukwa kabiri 2025 n'amakuru tugarutsemo arebana ahantu umutekano politiki na diplomasi tugiye kuba twinjiramo mu buryo bwihuse cyane tudatinze rero aturutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tudatinze rero by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi muraza kunyumira duhita tubanzayo twirukanka cyane babwire yuko tuvugana ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport hamaze kuzengurukwa na Special Force mu ngabo z'Abarundi. Iyi Special Force rero ikaba ije mu bikorwa bidasanzwe kugira ngo isaha ku isaha by'umwihariko i Burundi ibintu bitaza guhindura isura, iki kibuga cy'indege kitaza kuba controle by'umwihariko n'umutwe w'igisirikare cya 23 nk'uko byamaze kuba bigaragara neza cyane yuko byamaze kuba biba ngombwa ko berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo ni ku ruhande rw'igisirikare cya 23 ariko kandi izo operation zikaba zimo zakorwa mu buryo bw'ibanga ndetse bikanavugwa yuko ijyanye na GPS ndetse n'ikoranabuhanga ari nabo barimo baragenda barushaho kugenda bari kupa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport. Ariko kandi turaza kugaruka gato by'umwihariko ku biro bikuru by'umukuru w'igihugu tubabwire yuko naho hamaze kongerwa abasirikare nyuma yuko rwose nyamuneka ibintu byamaze guhindura isura, naho ikijyanye n'ikoranabuhanga ryaho rikaba rikomeje kugenda riva mu buryo navuga ko budasanzwe ndetse naho bikaba bikomeje kugorana. Bikaba binavugwa yuko isaha ku isaha uwitwa General Neva adacunze neza umwaka w'2027 afitemo amatora ashobora kuba ategera ku butegetsi by'umwihariko ayoboye igihugu cy'u Burundi, kuko abarimo bajidade prime Niyongabo bawanze guhaguruka by'umwihariko bamaze kuba rwose ibice byose biri strategique babisatira mu buryo navuga ko budasanzwe. Birumvikana yuko rwose ivumbi rishobora kuza gutumuka mu buryo burebere cyane. Abarimo by'umwihariko Bunyoni abangaba bari muri gereza ariko bacungiye hafi isaha ku isaha bashobora kuza gukora ibitendo ku butaka bw'u Burundi. Turaza kubabwira byinshi kandi muri CNDD-FDD ikomeje gucikamo ibice ubu tuvugana maze gucikamo ibice bigera kuri 3. Operation zibanga zikomeje gukorwa kugira ngo ubutegetsi bw'uwitwa General Neva buhirikwe. Turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'imuzingo, sibyo gusa kandi turaza kubabwira yuko nyamuneka ibintu byamaze guhindura isura nanone mu bice by'umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira byawo byamaze kuba bibagatera nzamba kanyina wanzamba no mujyi wa Uvira ukomeje kugenda uberamo ibitendo byo mu rwego rwo hejuru. Ndashaka kuza kubabwira yuko tuvugana Special Force idasanzwe mu ngabo z'Abarundi yamaze kuba ihagera mu kanya gato gashize. Abangaba rero ngo bakaba baje muri operation zibanga zigiye gukorwa mu buryo bwihuse cyane kugira ngo batsinsure igisirikare cya 23. Gusa Perezida Evariste Ndayishimiye yemeze yuko guhosha intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agiye guhita irangiza. Bikaba ari nacyo kintu gitumye ahise deployinga ingabo by'umwihariko mu buryo bwihuse. Perezida w'u Burundi bamwita Evariste Ndayishimiye watangiye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe iyo mu myaka mu nama ya 69 y'abakuru b'ibihugu ndetse na guverinoma ya Addis Ababa by'umwihariko ku itariki 14 na 15 z'ukwa kabiri 2026 yatangaje yuko kimwe mu bintu agiye gushyira imbere ari uguhoshya intambara zimaze imyaka myinshi zibasira umugabane wa Afurika by'umwihariko izo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo rye rya mbere rero Perezida wa EU Ndayishimiye yagaragaje ko umugabane wa Afurika udakwiye gukomeza kuba indiri y'intambara z'urudaca, ashimangira ko igihe kigeze kugira ngo ibihugu bya Afurika bikemure ibibazo byabyo mu bwigenge ndetse n'ubwiyunge. Yongeyeho kandi igihugu cye Afurika gikwiye kongera gukoronizwa, bidakwiye kongera gukoronizwa, guterwa cyangwa se gutegekwa mu buryo butaziguye cyangwa buziguye n'amahanga mu kinyejana barimo cy'uyu mwaka. Intambara rero yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite amateka maremare ashingiye ku bibazo by'umutekano byakomotse ku ngaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko mu mwaka w'1994
1994 mu Rwanda ubwo abarwanyi by'umwihariko ba ex-FARI interahamwe bahungiraga mu gihugu by'umwihariko bakihuriza hamwe umutwe wa FDLR. uwo mutwe rero wakomeje kuba kimwe mu byateje umutekano muke by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021. umutwe wa FDLR wongeye kubura intwaro wivangura n'ihuriro rya AFC M23 ariko kandi uhura n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu mirwano ikomeye cyane yatumye ibihugu by'abaturanyi bihunga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ibihumbi by'abaturage bihunga. Urakoze cyane. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero by'umwihariko ishinza katurebe ishinzwa n'igihugu cy'u Rwanda kuba cyarabaye intandaro y'umutekano muke ndetse kikaba kigize gutya rwose gishyigikiye FDLR mu buryo ndaje gato nyihanganiraho mu buryo bukomeye cyane. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara mu bihe bitandukanye habaye ibiganiro bigamije gushakira umuti w'ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo ibiganiro byabereye i Nairobi, Rwanda ndetse n'ibiganiro byiswe ibya Iduha byari bigamije guhuza leta ya Kinshasa ndetse n'umutwe wa AFC M23. Gusa ibiganiro byagiye bisubikwa cyangwa bigahagarara bitewe no kutumvikana ku ngingo z'ingenzi zirimo no guhagarika imirwano ndetse no gukura ingo mu bice byari byafashwe. Hari kandi amasezerano atandukanye yasinywe hagati y'impande zishyamirana arimo ayi Washington yavugaga ko gukura ingabo z'amahanga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kubahiriza ubusugire bw'igihugu. Perezida Ndayishimiye yibukije ko ayo masezerano afite agaciro kandi akwiye kubahirizwa n'impande zombi. Yagize ati nubwo icyizere hagati y'impande zombi kitari ku rwego rushimishije, amasezerano yasinywe agomba kubahirizwa. Inzira y'amahoro nta gusubira inyuma guhari. Kuyobora iyo rero mu gihe cy'umwaka umwe Ndayishimiye inshingano zikomeye zimize guhuza ibihugu bifite amakimbirane no gushimangira uruhare rw'imiryango y'akarere na EAC na SADC mu gushakira umuti ibibazo by'umutekano. Yagaragaje ko kandi iyo izakoresha inzira zose za diplomasi zirimo iby'ibiganiro by'imbona nkubone, kohereza intumwa zidasanzwe ndetse no gukorana n'umuryango w'abibumbye kugira ngo amahoro arambye agaruke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ati uruhare rwacu rero nk'ubumwe bwa Afurika ni ugufasha kuganisha kugira inama impande zishyamiranye, tuzashakishiriza hamwe kwemeza amahoro arambye. Ku rundi ruhande kandi ubuyobozi bwa AFC M23 bwagiye bugaragaza ko impungenge ku ruhande rw'u Burundi muri iyo ntambara bushinza ingabo z'igihugu cyabo gukorana na FARDC mu bikorwa bibasaba abaturage bo mu bwoko bw'abanyamulenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuyobozi rero w'ihuriro rya AFC M23 Colonel Nanga yasabye imiryango mpuzamahanga gukurikirana hafi ihohoterwa rishingiye ku moko, kurengera abasivile. Ibyo yego bikiyongera ku bibazo by'icyizere gike hagati y'igihugu byo mu karere, bigaragaza uburemere bw'inshingano Perezida Ndayishimiye atangiye mu buyobozi bwa EU. Kuba Perezida w'u Burundi asanzwe afite ingabo ziri mu butumwa bwo gufasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishyura ubuyobozi bwe mu manzanya ikomeye. Ku rundi ruhande kandi agomba gukomeza umubano w'ibihugu byombi. Ku rundi ruhande kandi akagaragaza ubunyamwuga n'ubutabera mu guhuza impande zombi zishyamiranye nk'umuhuza utabogana. Icyakora kandi ababikurikirana hafi bavuga ko amahirwe yo kugera ku mahoro ashingira ku kuba ubushake bwa politiki z'impande zombi wo kubahiriza amasezerano yasinywe mu guhagarika imvugo zongera umwuka mubi. Mu gihe kandi iyo itangiye icyiciro gishya cy'ubuyobozi, amaso ya Afurika n'isi yose ahanze Evariste Ndayishimiye wiyemeje ko mu mwaka umwe w'inshingano azakora ibishoboka byose kugira ngo imbunda ziceceke, inzira y'amahoro rero iganze abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika
Demokarasi ya Kongo ngo bongere kubona ejo hazaza. Ibyo ntibiri gutangazwa n'uwitwa General Neva. Perezida Kagame rero ayoboye abashimiye imiyoborere myiza. Tshisekedi na Ndayishimiye baze mu bayobozi babi kurusha abandi bose, by'umwihariko ku isi. Ni amakuru nayo yakomeje kugenda atugeraho, ariko kandi ibintu bikomeje gukara by'umwihariko hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera. Murakoze cyane.